ibuluya wosi mundu nabe nakwire mmatsi bene mundu abetsa nakwire mmatsi obetsa nende tapo ingali sana lakini khubulala TV khunende buyanzi bukali sana khwakana nende mulala khubo amonya rulitsanga bandu bebera kwire mmatsi khonya khumanye mukhobo kenaka kachenda kari amonya khola arina ini that munabe nakwire mmatsi khumanye either ngurulitsa nale mulamu nomba nabe nakhotsi khonya khumanye nunu bakholangandi bananga Geoffrey Miheso shibachi ikasi khurulitsa bandu mmatsi ndenangwa waranga mekashi narenge ikasi khurulitsa bandu mmatsi mwaka wa 1992 nashaje naranga ikasi khwanende butinyo bonyeshe bandu biri bakwiza mmatsi balla bakoresheramu banyoreshera ku shichonjero khwamanya khwirulitsa ni bichana byanje no kholla khonyala khuranga khokoa mano kholomba shama itimu yeneye bachiranga water rescue team nomba ni water rescue team mbuli nobo ubero mbolera khonde bachelanga masanduku no masanduku barulitsa ko masanduku ndira lyanje enze mwene na masumbuko no khonyaka na khumatse chira serikali ya khwibella hatetete ne khwima befa byosi khobola khali zingubu zikhwerema khobola khali oxygen khobola miwani khobola makambuti na khwakana bindu betamano mmatsomo zikweno zeremo zingubu zeremo sizo zeremo zengale na ikasi yeshana rangire weruta ndo khale tori tendo areba sosioni no mochera mulla kuri khomapu ya Kenya no mochera mulla mutamano kuri khakanu kwa khizola kubimba kapisa khobera riba yala khole nende mochera konde kolangwangwa riba tana khanu mochera mulla mutamano ndo khayo apaka riba tana nya khomanya ikasi ne boli waranga 1992 mundu mu family nyala khomoya khola makhoba kenaka no ya yoko kwari musambwa khorla kuka wanje yarulitsa bana baberene bakwiremo mwami William Shibaji nabakhunganye nabakwire mmatsi kuko wanje na mana akwa mwami William Shibaji ya no khomanya khomelo mundu labda mundu abetsa yakho kwa mmatsi chira ya muluye wanje ya khole mu river yala ani balanga abanyishi balanga lukose lakini lwamanya khamu Google river yala ne khole umusato balanga nga Miheso Masanduku lya utani amonya rulitsiranga bandu mmatsi mu area yose yibonda sub location khonya khubola khumanyishika baka akhubola khandi manyeshe kholona nende ikasi yene ndenangwa munabe nakhutsi no munabe nakwire mmatsi ibonyola uri ni report yene mbonyeshe report ye ndanga khonyola khurula khu family yene yiza kho khaba abambukola bamanya hakwirere mandanga ikasi na khone mero kha khoma kholomba ho jambula khumanya lweno chira mundu share mata dia khabere anziza maloro ayiza mbolla hale na khona maloro kandi mundu mana yiza akhwitsa maloro mundu akhutsi anziza khombolla khola kwire mmatsi nende hale khola uri akhwitsa maloro khone nende maloro tsaka khoromesheranga khokhomba kho mayiza mbolla khola kwire munende shita yabere nayo ya mwena khuboleranga kholo abetsa nakwire mmatsi mkhanda khubolera shidi chiri nako mmatsi na wakhola makhoba kenako nakakhola mero kha jeneche no khwa khamala khandi khoma khutsia mota matuni bweru bweno bwa khabola tawe khona maloka khusetsa khulia lwali lwa khale ne sharanjire ikasi bana likondi kholombera khumulukha lakini khwanyola isapiwe ne yacheha khobokolaza khataywa nende mulukha kobeza kole hoyoko chira serikali ya khorekha lakini serikali bani khukumbukanga khali khoreba family khutsi irushendo ta khali khutsa kwenzera ze ikasi ne bolinde mundu akhwitsira maloro abetsanga yani akhola shintsha balanga khuloritsa ayitsa khubolera nakwira abundu fulani shibone shaleshe mubuloli bobwo Masanduku boli mwana bakholanga Masanduku lirele ikasi shichira shena abandu bakwitsa mmatsi yani bebone bichiranga abandu bakumatsi betsa bere shibone shokhoranga shichira mundu akwa mmatsi shibetsa shiro kholokho shomo family mwabo shokhoranga wakhabiri uyo no musukumo anasukumwa anaenda kuanguka kwa maji na abandu abetsa accident ya uboli shilokho nende kusukumwa mundu mulumbi mmatsi mundu amulumbita mundu amochendere yani mundu amutsirere makombe yani mundu ukhuchendi yani amokholokonzi ana berula lokhotsamira kishiluya mundu mokholokonzi yani mundu mutsirere mundu omochendikho akhusindekha aya mundu kakhanyola khakero lumundu mwene omunyolanga khubolera kho process ne betsa iri nikho khanyola mundu oyo amenya chingo shabalani shakhamwama mabiriziro mushebango khwinjira hango abo shalonda mushiribwa ta mushebango no mu fence yani mu fence maye birwo botokho naye birwa family yose bafinji bifonjere monzo lobetsa bakhamala khojebera khwarulamo naye birwa nabiwa no strangers bandu bande bacheni yani biwa no strangers bakhotsa betsa khoimbe bakhotsa ne babaleho nabiwa nabo biwa
Okay. Alafu mwaka mana mahoba kenako. No khwa khayebera. Beza ba khwere bendu biru makhozo khozia khwiru khola mero khajeru. Ne ibi mwana ukhola uri na kholende family oshira mebere jutira go buli losi. Lwando layo shintu shambuli molokha kwirweshe khona masambu ka khodzetsa khungwa no kholiengo khaya beza ba khwere. Mulera mbole mona mulera tsa munzu no mulera ali. Khodzetsa khorera khomatse khwena go tshera khwamenya himba khomatse. Na go kholombera mero khajeru alunya serikale khoelle family yerwengo. E family shesha ya khongo khayota. Ibe khobora khotsa mbuyembe litukhulu lifana liriani litukhulu lifana liri nembusha supuyi mbere kulitohanga kwenya sho khulia tawe amanya mondale mmatsi anze khobola bashanje monye litukhule ndeta amani kafwana kari muloli khoshe mulala ruza mwabole ndoli khoshe ndo fulani maloro as akhwikasa go gotsi khomenza khoma khwenzela babitsa kholanga khusamala loba mulanganga kwa mfano imonye manye shikundi khurulitsa bandu mmatsi mu area bonde nangwe bonde sub location na nyamanye abna murungitsa muri no kwanza lokuranga shere bonde sub location ita nde chairman nenda ekoho yosi na mbodi timu yanje ni water rescue team na ndani group yenyeshe khoto khapa kayala na moshara khurungitsa sho khwakhala ka tshiringita khore khobetsa khulishizana ya khole mbetsa mulishitsana na ani mushara kwana kushukule permanent tano mushara ko khopahatisha obolisa ni monende bandu banga ndena bandu 12 bambenzela nabo bandu 12 mutsembe ka tsao khana esabane ndeyo na bandu babire eshikokho ndiyo na bandu babaka ebonda wanje ndeyo na bandu sapa ni 12 nemeta khobali yala chirane hale kabeka khaya babola balende ko chonjero ndiyo na bandu bandi 9 lakini ne hale nakhotsa sasa na khumalera makhoba keruke nake mandu wanje oboli makhoba kemero khakale wasana khubanda bene batsa bere maya bande nango no babetsa barulitsa bandu matsa lo mbetsa mwa khanyole isimu no muhalo nde mundu fulani akwire mmatsa shina malako shina kale khubanda bene bere matsa ani shiri shikanya baba kholanga ira kole betsa oli khoranga no go samala go tsia khaba mondo yo go group yanje shike kha Ukone no Mukhali ira kole ya khabere shikhodira go mokoye kwengombe ta shikhodira go sheyota na esabuni khotira khota mbere kola rerera na khotsetsa go matsogo no go nende moyo mollaga no go bere go akosana go samehana go samala ni shigole shene shumuletsa hana shumo khoromishira go lombetsa mo go ka sene go bere go matsogo go khoromishira mo tsengotse tse morereta khoromishira di so tsanetse saka nende shene shumo sai tshira khaba shene shumo sai yani murere ne murenda bandu bakhamanye murere babolanga na babe bale go ka sia matse shiberumishiranga murere tawe shene sene shigo shumo khoromishiranga isikala yene khoromishiranga ka baita paka khukulirwi a khoromishira bendu bya serikali yamba khane wolo chechanga paka khongwe go dire go mabere yako aya nenya khomanya labda munabe na khanyoli mbere muri mukhabo lenywere go khombere go baba akwa khaya khaba go nyola so kalondo kana gore family go lende go khombere go kwairo ga bola khonyola ta e family ni go lindi bola tshira shere serikali go rongata tuna jikasa tunapambana mpaka tupate khomokhoba kene ko mbere akende nangwa bonno ko be ko nyola shibarulitsa boto mbere ko rula go matse go lokoloba kuinjerengo chiyoni na kolonda moshebango yani mulwa go malukaka ne kubetsa muhali shina go menyeshi wala go tshibetsa tshene muhalire mbere menyeshe muriba yala chibimbanga epitamis yosi betsa ya rulago mbere kwa rikala momoche makwabimba khale makhala kali enda khale nyalo khonyola ya utoka munoko bolago lakini no khotsia manyeltoreti riba sosioni mbere monda kunda tawe shechera maza ka shenda ni fridge matska siseni ka shenda ni fridge kana ya alafu lirulitsa nanya khomanya lirulitsa lumbere kwenoko mukomera go tsana maghono nomba munyi go mwali abesala munyi mo so go bere go lanje police go nyoli unidentified body emenye go leta go tsekolo bose go romeshera ne ba khizita tshera go bola bonyolero go dira go tsana maghono no go kola makata ske sokali na ka go romesheranga ne matso munde nangwa go nende o ibonya go khala matse lonosh matsomo go ikhala matse o nyala go ikhala tsaka tsebaka bandi bi khala tse second bandi tsaka tsebere go londo kannende tselang sia masogo bokari bwa masogo sho gware gana masogo ta okay ne le munjira mo mbetsa nende formula nomba munyi mo hawara abritsa go tsa matse go betsa nende formula yo go tsia matse tro Kenyekha o tsi go matse o to sha so jende hase o habariza no khaba go manyo shendu shana shere ne matse mo labda mubetsa go munyola go mutsi ajale tse no membe o ya nyola go majale yosi lumbetsa mo khaba lumbere
ya mmatsi khonyola tsa chari tsinyeshe manya chusi inzibi ya lumi murena wanje no khole naye khomatso inzibi na shoshe inzibi na shoshe inzibi ya obachelanga inzibi so no nyoli yibolera ne hatari sana yibolera mukusishi no mulwanda era kholoma to ingubu ekhusumbula mmatsi mwenomo sichira khobola shindu shokholola mokari yomota ostuka ere khuibe lakini eshira khusalitsa khomalata to na epukana tsenzokha khwakana na tsikho khanda ne hatari sana sana omonda abere yahanda enzokha ebetsaho tsikweno khotsere nzoya khwakana na tsio makena mmatsi omuka khoremakanga besala bekhorotsanga so tsetapu tsemutsa tsenyesha ne abona na mukhola ikasi ni botukho sana no mukhola tsa isayosi so ikasi khola mbaso sichira botukho boli stima yo khololla khumatseta khoenzera mbaso botukho ne maloro ya mbe muranje khaba mbere munyi mukona munzu nomba munyi muhonga tsokhshino go so no gobe khoranje khaba mbere khokona mokhatso khomushere ya khotsirwa noho khokona khomatse khatso bandu bosi 12 aba ya lisena abateshere bendu bekenya mbe muletsa no botukho bokobetsa tsane shitene lo kholitsa ranje sa polo lubwere so no khwitete ya khwiro no la molomanga nanyamanya mulango chine konyela khwana go serikali sana serikali engale nende khande serikali ikaunty ya Kakamega ni komba serikali engale halla nende serikali indi ye county bakhokhonye khobefa bikhotsera mmatso yokhoranga swimming costumes ebetsala na makambuti na miwani ne kofia yene tro bakhwaya oxygen tsere serikali khwandikire moshara khobole khusumbula bakhutsibi tawe fo khotokha bondu hande khwakhanyola mobere kwamanye khata khonyakhana khore khonyala khonyola polisi na khawombi banzomba shere khamojeri wiritambisa nenyoli mbere mbe khamfo emergency polisi neshira khubokola sichira mmatsi ka khutulisa mbandaka bandu bangwetsanga sangombe tsingwetsanga bandu banyesha bari khwanza khumebere khoranga khobekhe wanyine emergency polisi neshira khubokola ndio serious nya khobola kho mundu yenya khonyola service yenyu mundu yenya khobanyola abanyolari so mundu osina berenya khonyola esimu yero inamba neye 07 999 83016 ngaloshera khande 07 999 83016 uro muno sana wakhanyola inamba kabere ka khonyoli wenyanga mundu wakwere unyuli maraba ku mmatsi kwire mmatsi namba mundu mulumbe mmatsi onyola khobe nambe umanye okhupokhonya bari babuli bachendanga abundu hosi ibulewe rwe khale rwanyi webulewe le babere mu river sosiana yo ne bakhola makhoba kenaka khulula khubolala tv khomokhoba kemerukha nende ikasi le lyanje ne jese tetei.